Poliglot rejimi, bir neçe tilde bir vaqtda öğreniniz. Sabah taqribi, жатын bölme. жатын bölme. El dormitorio. La chambre. La camera da letto. O quarto. Kirüt. La cama. Le lit. Il letto. A cama. Jastık. La almohada. L'oreiller. Il cuscino. A almofada. Jastıktısı. La funda de almohada. La tête d'oreiller. La federa. A fronha. Körpe. La manta. La couverture. La coperta. O cobertor. Jayma. La sábana. Le drap. Il lenzuolo. O lençol. Matras. El colchón. Le matelas. Il materasso. O colchão. Mamık körpe. El edredón. La couette. Il piumone. O edredão. Körpetisi. La funda nórdica. La housse de couette. Il copripiumino. A capa de edredão. Kirüt jaqtawa. El armazón de cama. Le cadre de lit. La struttura del letto. A estrutura da cama. Bas taqtay. El cabecero.
La tête de lit. La testiera. A cabeceira. төсек жанындағы тумба. La mesita de noche. La table de nuit. Il comodino. A mesa de cabeceira. төсек жанындағы шам. La lámpara de noche. La lampe de chevet. La lampada da comodino. O candeeiro de mesa de cabeceira. шам. La lámpara. La lampe. La lampada. O candeeiro. оятқыш. El despertador. Le réveil. La sveglia. O despertador. киім шкафы. El armario. L'armoire. L'armadio. O guarda-roupa. кіріктірілген шкаф. El armario empotrado. Le placard. L'armadio a muro. O roupeiro embutido. комод. La cómoda. La commode. La cassettiera. A cômoda. тартпа. El cajón. Le tiroir. Il cassetto. A gaveta. айна. El espejo. Le miroir. Lo specchio. O espelho. перде. La cortina. Le rideau. La tenda.
A cortina. Jalousie. Las persianas. Les stores. Le persiane. Os stores. Glimsje. La alfombra. Le tapis. Il tappeto. O tapete. Clem. La moqueta. La moquette. La moquette. A carpete. Tapşke. Las zapatillas. Les pantoufles. Le pantofole. Os chinelos. Pijama. El pijama. Le pyjama. Il pigiama. O pijama. İlgiç. La percha. Le cintre. La gruccia. O cabide. Kırsibete. El cesto de ropa. Le panier à linge. Il cesto della biancheria. O cesto da roupa. Төсек жапқыш. La colcha. Le couvre-lit. Il copriletto. A colcha. Түнгі шам. La luz nocturna. La veilleuse. La luce notturna. A luz de presença. Flashcards-ларында 180-нен астам тақырыптық карта жинағы бар, және сіз таңдаған кез келген комбинацияда бірнеше тілді бір уақытта үйрене аласыз. QR-кодты сканерлеңіз, осы жинақты ашыңыз және өз тіл комбинацияңызды жасаңыз.